509 i 607, dobro, evo. 509 i 607. Ja kažem, ja uvatim televizor, onda može nekada, ne može niko gledati televizor. Tebe, jebem u mater čovječe. Si dobio aspiraciju, gore ti? Dobio sam i ovdje. Ali ovo meni je bitno da kreće. Nemam ovdje ovoga... Da. Aspiracija na gradu ne radi, samo na moru. Čime vidiš čim kreće? Pa da. To je tako. Rekli smo 509, tako? Evo, Željko, krenio sam ti.